mopogore opogore kaunti no ochungie tich ka nonro pod itimo. En wach manoket ayanga kod gavana ma kaunti no Lusaka Ken kosingo mar neno ni okawo ndamo mager mar chik. Jagoro mar kaunti no William Nasongo bende owacho ni osechako nonro kowacho ni lipot biro wuok machiegni ni. Omedo wacho ni jotich 358 ibiro yienegi dok e tich bang' od bura tieko timo nonro. Jotich go eko rito yudo sara margi ka bajet mar kaunti osekadhi. Use of office. I have directed the Public Service Board because I'm told we have over 1,000 ghost workers in the county government of Bungoma. We are going to carry out a forensic audit and all those involved, action will be taken against you. Tumeanza kuchunguza kwa undani haya mambo vile inasemekana. Iko na chanzo ama hakuna chanzo. Kwa hivyo wakati huu kuna maafisa ambao tumewaambia wa step aside. Kwa ofisi yangu kuna director wa human resource, mwambie aende kando ili tuangalie ukweli uko wapi. Walienda kotini mwaka wa 2019 na kesi ikaanza na koti ikaamua ya kwamba wao walikuwa wafanyakazi na wana haki ya kupewa nafasi